Po prvom krugu Erničić za Demetlikom zaostaje za gotovo 30% glasova. Naime, dobio je povjerenje 20,26% birača, a njegov protukandidat Demetlika 49,22%. No obojica vjeruju u pobjedu. Razlika je bila velika u prvom krugu, ali očekujem da će oni uspavani glasači koji ne izlaze na izbore zbog toga jer misle da ne mogu utjecati na politiku, evo sad su vidjeli da prilika postoji, da šansa postoji i očekujemo od njih da će izaći i da će mi dati svoj glas. Utakmica još nije završena. Kažu, sad se igraju produžeci. Vjerujem da u jednoj korektnoj igri, ove političke igre, da ih mogu tako nazvati, da potvrđuje se onaj rezultat iz prvog kruga, a to jest očekujem normalno povjerenje svojih sugrađana za još jedan mandat. Rezultat će ovisiti o izlaznosti građana, a bez obzira što su obojica sigurna u pobjedu, već se kalkulira s mogućim udruživanjem snaga. U kontaktu sam sa bivšim protukandidatima koji su sada ispali iz te trke i oni mi daju njihovu podršku i pozvaće svoje birače da glasaju za mene. Ponudit ćemo i ostalima koji nisu politički obojeni, nego su građanske inicijative ili nezavisne liste koje su po prvi puta u gradskom vijeću, da eventualno se pridruže koaliciji. Bitka u Labinu za gradonačelnika se nastavlja i bez obzira na kalkulacije, kao i uvijek, na koncu će o gradonačelniku odlučiti građani.